Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta MLA Kilik Apartment BJP Mass Training Program Langmepi Amang Pathu Aklam along Jaime Kedengpo Ni Karbi Anglong ke Parlo Kopili constituency Arlo Langmepi Amang Pathu Aklam along MLA Kilik Apartment BJP Mass Training Program Kapaman po Pai atiklo ni Pai Pli Ningkan Surihinira Inkoira Po Arni Por Pai Isi Malompen MLA Kilik Apartment Chimit Mepin Pen BJP Mass Training Program Kapaman Pon along Mai Charipon MAC Pawan Kumar Rai Mai along BJP a party pen Koan Develop Asai Ke Klempon Tanglo Mapu Aputak Alam Tetame Than Pajurmi Po Mai along Manpeng Kedo Aluhi Sarpo CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Papangjang Aluhi Sarpo Lakhain Koi Votalangso MLA Rup Singh Teron Harakat MLA Dor Singh Ronghang EM Sangpi Rina Terangpi EM Probhachandra Taro EM Lun Singh Teron West Karbi Anglong District BJP Amaipu Radip Ronghang Irrigation Board Chairman Dhan Singh Dera Lapen Kethe Kidingatum Chetong Dunpen Mai RDP Dun Rinti BJP Mass Training along APHLC Congress Asongpen COC Bang Pharo Pliso se Chepa Ogdun Mai along CEM Dr. Tuliram Ronghangpen Lamchak Chipipon Langmepi Amang Aradapan Mesen Pen Kijun Alang Kilong Ponchia Phan Chiklo Ejon Angbong Ringvel Kipi Ponchia Phan Rat Athengno Ningjepon Lapen Mesen Pen Kacheleng Atowar Pusitame Kasilam Ponchia Phan Lamchak Chipipon Khiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel Ketai Polo, so APSMC Congress ben Chuope, Kelong, Ketai Polo, Nasi, Keranjiarni and Tame, Logata Consensi, the Opani Pen, Congress Pen, 1900, Penona List Long Tang Pen, APSLC Pen 300, Pen $1 ang lupet pen ke join det ke suripi dak doji nasi ada de ponia konsensi lo apen SLC atum nang join ta ke thom pen apen bitai tilo dak pen pini pen ke bitai thopo cheng bom bitai ni lo la pen ke chu lang jithing lo la pen ke abai pul lo pini ke dak ke lang pi nasi SLC pen Congress COC pinakon Bharapli abang pulang tiatum BJP parti long Sar lapen West Karbi long non la Khiruni long ala mon MS mon timber shop furniture shop spot kangkir kon putha sar MS mon timber furniture shop pula bangso aron re pen thingpil da keplak dokok malsila so bangso puda Khiruni forest south harvest pe tame kiram la si stame hala da alang lit la so shop ahem pu bang pulo lake nilile klemele ladak forest department along rotno killing ko bang pusi dak labang so thinking na ke thon pusi bula si apudulong ke choklo si akuman nang pino alam ben jalimat kana tum reporter to man pili ko itapre ke chokchi me ako gipta be chokchi jong si hakhi sabudo plong den ni phanang nang pino a video nang pino la ben top je complain nang pino ni action choro sa Lin Dogrong Pilapen Sarthe Tokbi Arong Arwada Tumpen Kachuningri Mate Ning Arong Pen Kachuro Kipi Lakha Inkoira Ponilip constituency ke Parlo Sarthe Tokbi Lapen Lin Dogrong Pi Arong Arwada Tum Ning Karong Pen Bokajan MLA Dr.Numal Momin Nilip MSc Povitra Rongpi Chokela Town Committee Chairman Winson Ronghang Lapen Nilip Education Board Chairman George Rongpi Lapen Akaprek Kethe Kiding Phan Akero Kipi Ate Pinang Ananingkandolo Labangso Adolong Kawe Penajok Rong Arwaratum Kisung Kachichakna Osomar School Kidam Kewang Lapen Keso Keun A Lapen Hithi Kulat Kidun Punon Dolong Kawe Penajok Kisung Honanglo Lasi Prabchin Pen RCC Adolong Nang Pivek Nangchi Pusi Team Karbi Anglong Lapen Ningkeme Abang Phu
CEM Dr. Puliramrong hang aphan nangrawek thapusi hadakedo arong arwaratun ning aklongpen chuning ripo tangte ang tonpen alam thele arjupon sina Nilip Chukirala pen nang kiloberta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel. Pini lake hungbar di hungbar non bajiner cap so sechot an lo yo pini ladak nilip MSC ke parlo chokolai driving PS number 24 labang so andar long sir Davidson rong pi mate lindok rong pi adulong non nilitung silambo lasi labang so aputa ke lahan loje nilitum nilibang ke non mat ke ladak chola driving PS no presina nilmen cancing tera sinili presina truben pini ladak lindok rong pi rong sarpan Davidson rong pi na me akero pilo halang lipen singki than si labang so dilong ke don ni idea lang li chipidun lo lapen adun thu elitum nili balong ko pai ke me BJP Sarkar pen labangso scheme nang pi borpung tarapung labangso ke claim bom a foglen Tata company tum phan litum chingki chithan dam si alang litum pini labangso non lana port sme na claim ni phan wang si na claim pi bom lo la pen labangso gari mate labangso foglen phan jang thu nangji la pen BD sure nangi pu nang pidun bokajan LA 108 Dr.Numal Momin MLA sir lapen adun thu nilip town committee chairman sir Vincent Ronghang lapen alang lihemasor lapen nilip chukala mate Karbenglong long education chairman sir George Rongpi lapen ke adun thu thula mamyate chilo rengma sir Bini labangso ketiroi longji phan nilitum phan agonta lapen jang thu alang litum besinang pidor don lo lasi churu parpilo sar nang litum nilitum phan labangso dulong pen ajong nitum pinangan ningkan keban aprang ben lo keheng no sikidam kewang student atum lapen kiso chipon lapen an parta pinangan tum lada accident klu lo sikechilang nang lasonta dulo lasi nilitum labangso kisu meke jogji phan non ki thibon BJP Sarkar mate team kar binglong lapen atogan mate kar binglong dang lapen kar binglong chotli alangli akithek lapen akam claim kar binglong lapen asan lapen hadil hianda me alangli ke claim tup thek aman penge do kaching hone sir Tuliram Ronghang Dr. Tuliram Ronghang alangli phan prabjin pen nitum la sarthi to bi lapen lindok rongpi labangso min atwar lo block office nili block office kita atwar lo ongdung office hospital ben chenglok PWD office ben chenglok nili block ben chenglok kapre office nambe pu labangso twar pen si ni tum teroi si peli nangji la si prabjin ben kirabji phansi nili tum pini ladak lana por same ongdung arat pen nangli phanchuni ripon lo sir la si nangli prabjin pen nili tum phala bangso adulong RCC bridge na isuji phan la sini tuma along metilong seme nali phan miwaram dam semi pipon lo labangso bridge la long ni dulong ni tum ka vi pena jok kisung thepilo sir la sipining we ni to ning aklong la peli to ning kidugulam nali phan chithan pon lo la sin immediately nali labangso lambang ke prabjin pen nali labangso aputa inquiry seme nang toy tami sir la pen nali hin pen sitame labangso kisung phra ke number 1 janda long sipipon po sinli tum ning thepen kroilo lapen chuniri thulo pendeng we ladak pu kaching hon sir yup tokbi lapen parta dak rong mukhyar side lo kadoka we alang litum pantame rong arlo akisung kiduk ke thana lam ni lipeli pedoni daji poselang lupenta lam thesi nali tung arji pon tha nilhin pen prabjin pen nili non kithibon sarkar long board president nili siri kensing terang hin pen kachingri mate kipiklang dun alam kala heno la sinilam thelan helo kardong lituma song benda nilibanti social activities protection hin benda me isi ningkarong mate kachuru ipidun kela helo je nilituma phan kon yar ni benta lapuson ke towar ka cheleng ka siksak dupen sa pini yar ni alang litum sa me inul bahni nili balong ke thege ding tum sida minang ke rap dun polang tumanta chorolo nilituma song hin besita me lapen
non ke log Charlie also Martin to make ni bang so make ke chelenge ke nang so report non la bang so to warnang pi ke la de long ke sila ke mar long ke la ke me pigalam lo la pen la bang so ay ke claim lo nang ka cherap dun ka do ka we hantan li tuma song a hin pen sori ka dom pa jir lo la pen non li tum long ke do en I think no ke do li tum long asar you tok bialang li phanda choro lo la pen dak chokela right wing appears can sing terang saralang li phanta choro lo la pen li tum long kai ke bidi nang pidun ver assistant a video sar kiri rong pi alang li sme kai ke cherok tok pen bidi sore nang pidun ver pot alang li phanta choro lo la pen kai ke kisung along nang ke rabdun ver town nilip chokela town committee chairman sir intorong hang phans de me choro lo la pen karbiang long Karbiang long autonomous council along board chairman sir Joshong P Phanta Chorolo la pen media person nalang litung se me ajob hirlu kewang nang chipa duk pen labang so dimalong nang hum report lang litung abitung phanta me nilitumas ahin pen chuning ri kachuru pajir iglo lahenlo nilihin pen ke Karbi Anglong District Congress Committee KADCC atumpen pherang ke amai kangni Kedamtang Assam CM Diphualong nang kahumri hut kaning Japon Autonomous State Ajakong kenangchi anke nang pilap lopusi ning Japon Lapen Kedamtang pai achiklo ni phai ke thom arni Assam Deputy Speaker MLA Dr.Numal Momin alangli kaning Japon alam thia bangke Jongsi Autonomous State long ledet sitame Autonomous Council Ajakong ke Autonomous State Ajakong ateng ansi Jakong Jepharang longlo tangte Autonomous State ke lapuan akedang sot awe lopu kaning Japon aputhaksi Karbi Anglong District Congress Committee pen Ningkangsam se chepaklang po Baduta chini Articles 244A ke Ajakong Theo Lasi Karbi Anglong Arat Akar Ita Autonomous Sita Deng Ponlo Lapen Laso BJP Asorkar Nang Charilo Pupen Radatum Financial Ahin Dure Pik Anlo Lahilo Hithi Borwa Biha ke claim atumta Tangka Awe Council Kachari Atum Kamso Kamsata Thika Anta Longdunte Tangte Koson Pensi Radatum Kereng Unpo Lapen Oto Kachowek Atum Ansita Ahem Isi Kachepareng Chiaphan Sungkrunglo Ate Pima Laso Asorkar Badu Aphanta Kamso Kamsa Sita Pipon Pedet Apotsi Auto Rickshaw Kachowek Atum Passenger Longle Tangka Puisa Kadure Penajok Auto Chowek Chotatum Sita Kachepareng Chiaphan Sungkrunglo Pusi ex-MLA Jogot Singh Ingtipen Ning Japon Tangte Karbi Anglong District Congress Committee abitung atumpen pherang ke amai kangnipon lapen kaning Japon alam the arjupon iksenang Di Phupen nangkelo berta Real Son Han se report Karbi Anglong News Channel Lokini nang tumachupen Karbi Anglong rapan putili pachidi alam ke bibang rehlo atu bi along itumla News on Aklam Assam Speaker Dr.Numal alangli kaninje lam alangli kaninje panelason hello aprang to biso sorma kaninje je Karbi Anglong aphan mangke autonomous state la power upima kitai mangke du pithailo busala niye lasino ke autonomous state aja ko mana susulo Momin ki pu bangke autonomous state jo si handulo le ko dahala si agreement lo ke to tanga ja kong banda ki ko selo misalnya kan ini na kasi nomor mobil pan le solution ba gele lo la pe Karbi Anglong BJP si program hanga ka han chen lo is la solution ba gele lo Karbi Anglong ra tum chini ba me autonomous state ra power function ki ba autonomous state aja kong ban thema ma chini ba me Kasi Karbi Anglong arat atum pulau itu interpret nahi itu autonomous state masuk itu autonomous state 244A article kana implement kena mesti itu Karbi Anglong arat atum interpret labang ke lasinon
itu teglong makan domol Momin ku salah South Korea 244A apa ndak alang dua line mana 244A ke nang nelo 244A nang nelo ku salah ku dam 244 nang nelo ku lagi inti card yang lo lagi ini card yang orang ku termasuk naik sini be lagi Dr.Numal ku salah kerja hai Nukona kena sahos ko. Lasu punya keturunan orang ka reply kini. Dasi ditunggu bo. BJP party ke hepre ke hang ka chubai bai kolam lahi miskanda. Non latung ki pu ke medical college lo. Lasi bhola award ki piglo lo. Sitala aso medical college ta congress musri ki che. Non ke BJP ni patang lo. BJP sarkar ko. Like ongoing process lo. No medical college duro to job. Kan non aso medical college ko an facilities ki dua college. Non aso college on si medical college on si Langmepi ka college. Ako iti mesian al medical college. Aja na facilities sa dua utang ke. Aki lo pinadaksi ki suci amo ka. Nakaya na ro tindaga. Tanong ki unta la tapel karbiang lo apese na tunoge hadi mapus dabangan laban ka dulu de chini lo dan unilo pute immediately ki di mapus dabangan non ba ki CT scan immediate di panta lines di ke ke product ni lo operation apanta non ba ke operation theater isibe mani ha ami operation nai la da isi ko rotation ko mani ha ga goldar stone da opi ni operation nai ko do kape do lason medical college hoda lason medical college lo facilities of medical college lo kachari ab doctor to pano quality do corona la professor do la sorting professor do mave la isia cushion la pena ko non isia cushion ka di untung mage tulra mahanda ho sila son siling je lo bagi moto biso sorba non umur mungkin dalam sos ka ni bori lo Nagaland Mizoram, Arunachal Pradesh, even Meghalaya. Lahi state lo ke medical college abe. Lasi lasu pangbar medical college, itu medical college do pana do pawaran ta sosial busi rat apan pa cobai han ka bui. Kal bang ke separate lo ngelo bang siap bang da state polisi lo. Wahala tu magi medical college bi bidat akarun do bang ka. Athela tum chini medical college bi do ko an standard pana kimi pana facilities ki do college itu sumarun ko. Laso posi latu all India lo central government lo akutas haro India plan best medical college ko an makido hala dasi Nagaland na sorno Mizoram na sorno Arunachal sorno Meghalaya sorno bang akutas ga ani kan bang ta mani bang paru ini mani bang paru sira poke ta paru ke kom ke isida ka state da balilo best college mo si bagay no best doctors bang produce lo lasi bini health facilities bangke rule karbiang lo bachi pindah kusta ne Meghalaya mimu Nagaland mimu Mizoram mimu Arunachal Pradesh mimu lasi laki bang state apa polisi lo bang medical college to people speak ba lasi la medical college si itu bersi bali langsung tutun developing lo langsung ke pindah kan kaburi la ba ahok ka hak pe karbiang lo ngarra tu hai break ke hak lo ke batha ki bidu la ke Mizoram mo hak hai chokchi teknik BJP party le chokchi teknik lapen Himonto Biswa Sharma lapen non umolumit la autonomous state nangelo autonomous state ke abang ke hang nangelo la so tu ka la puno ko sa hide ko bang ke chok che ke la so dira mo hang la so puta reply pinai alang andaro mati karbiang lo ai mililo umolumit non speaker de man puta tu pusila solam kan ini hari karbiang lo ara against ko alam aning ke hang against alam ko kan ini hari la so puta tulan mo hang reply pinai Instagram orang ini la isi lo. Sony bang tum budai bang kena lo. Nola itu auto association bancing baisi mas joining akam la tum kem. Lason auto association atum ta bang jat lo. Bang kiring apa so auto cuek lo. Lasi la tum pan lason Kapaman lason kapat rap. Lason bang kem pilih skemi. Satu kopi pium si cakap laban sini dah lo, details dah sini lah. Sida simple ke sini bangke, langsung program dan next day
aja tu poisa cahang nama poisa pipi dah kan cibro. Laso abang ke tu kabuji bang ke lalu tu mar poisa sih Lapen atum tabe poisa long nahi tu masih latum ta laso akan sakde la tu cipi bad ati non auto sulile BJP asokar aprang bang ke ta karbiang long dak ikudet ke lo karbiang long kan ta mane apurial ke auto ihum ke bek mesti ceparen ati auto ihum kan apya fimi ceparen un kira lo EMI da citu dor lapen ke ihum pen humi pen thong la sona development si tu thelo tapi ni abang ke narusin ke bek aru johong da passenger in the long la sonda la son si auto driver ba che de me katilo EMI da chipu dor la son si katilo nani hotel da suda customer avi hotel da mi EMI la hem ki ma so EMI la chipu dor la son si katilo bozar da me narusin do po jatra da kuri la son si tu katilo langsung kerja tandung dulu. Lasi langsung kerja pelang nangkok, langsung kerja pelang dia bangke. Non kita mau kausi kerja itu cocok siapa. Non bangke, tuliran orang bang isi kontraktor kelas kita juga kok. La kontraktor orang jom sinang. Akam pi, kam susu kan cek lokam gitian pi. Non dah hari akam tu. Lahir dah mem aglu susu suara pacung dah long pura. Bimen pi deh. Difu abojar kasuli ni lambe. Foto dah susu suli. Langsung bang kualing, terapi ni sudah langsung iklaim nang, langsung gambil je kau. Langsung lah bangke angkon belangkap ni, lalu nanti council kecari itu dicocok sih. Lah bangke langsung nang. Lapenon council wana tangkap mana kili, lah bangke 9 September cikgu peron ni itu dah kiri tadi cengko. Lepas itu Cini po, kopi PI scheme sih ada malah kan itu dah Cini berfui po, ada right to information. Itu mah right do India asal ke itu mah right do dak kopi sih kalau mah kita tu begitu cilong naik tanpa itu kecil ya tu mereka dah kisah cit hektik dulu even non CAG report ta paklang ahi normal mereka CAG report 17, 18, 19 normal CAG report ke paklang ahi apa dan non ta lalu CAG report ta lalu paklang ahi mana kisah cit hetan kini abdul bol Lasi lahir pun taron dum tarde po. Lasi natum Pon.Kadcc bangkal hello non karbian orat pisu cipajok nei. Lasu apa bekorat tum aprang ason rendok ni ditolongi Phan putela non la BJP ke chok cipo itu ne vet nei la pen itu ne vet di pas non ke damlo la pen tulira rohan lasu itu corruption ke ma himi si itu bahini pencela betul poisa judet la bangkit cicace karbian orat tempat kiri ki lapen karbi rong rara tu dan inke langsung dalam kompetisi cirap tu lapen la mo power dong mana council kecelaro sokra sero da sero kecelaro bukan kan tuliran lo angka mataksime alang ila sonon non sona pu jolong joy je sokar hilat no alang ipan me langing tu das nang tumpang kadue akela pacini ni nang tu jangan tuniro nang tu lani tu rak na pacini kan tu laman tu nang sekarang la sombong pe mari kopi nya kartu itu tu udah siap ni kisahun Evangelii langari Dr.Numal jong se lokusan anti kor benglang saya se kep se nang tum Congress party tu pilih itu Congress party bang isigat lo itu ke hempre nahi 244 article implement si autonomous system nahi laso putak bang ke itu national leader kadu wila chini lo mo India lah सरकार की बात हो रही है राहुल गांधी मंत्री प्राइम मिनिस्टर मन बोला कि itu kadu wila chini lo लासी प्राइम मिनिस्टर के मांझिया bang si itu malam cak mungkin lo लासी itu ke Congress party bang ke laban dia ada kompromis dulu cocok teknik lah pengalaman si Momin lah soal kan ini dah bukan dalam cibidro ni kalau lo orang Phan map Johan ni itu video ni cibidro ni tu nama sistem dalam apa dah soal lah kan ini dan si cibidro ni cocok cibidro lo pun lapan kalau lo orang nampak itu kalau lo orang meninggal atau nama sistem tu ada fokus dia artikel campaign ni alang kan pusi map Johan ni lapan lagi Johan ni dia lo pun deh langsung pun dah keturunan lo hantar pun ni action ni ada lang ni dalang itu termasuk dari ini lah ini tu malang pada pulau po orang orang yang hebat hang pacu bye bye pulau po di pulau hang bang termasuk itu nanti pipi dia jihan itu non di karbian lo air mili alang menjadi budur ha asal macam ini sar ning jihan
yo otorma loke apawar dupi ro pinai apawar pia otorma ke loke pija apawar bidu kan rana pan pacubai hai ake lak lang ro mati to pacubai mati lain oke la si itu mani me kongdem lo Kongres parti berbagi la himodo bisu soba pan kongdem lo bisu soba langsung jahat halang ini tahu 244 a article pen bangke langsung ke hempre kata dia apakah berbagi lora duali nangke cepat tadi mulai mau hang modal langsung cepat tadi lah dalam ruang ini langsung ke langsung Momin apa nang tunggu si hempre langsung ni dia kan so enak kalau tu tahu guys una kalau change kita mau tunggu si karbi untuk masa step lagi asing kan dulu dah lo Desember lama deh ini aku dulu lama semua Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu